Siyalemukela bazalwane futhi siyambingelela esopheni lesine emva kwaPentecost. Siyambonga uNkulunkulu losipha lethuba kube sikhonde kanye. Namhla ifundo letihlanganisile sibuya kusamile kuqala sahluko 17 verse 32 kuya ku 49. Siphinde sibuye eHubeni 9 verse 9 kuya 20. Sibuye sesibili sahlukweni sesi noma engathini esibili leya baseKorinte sahluko 6 verse 1 kuya 13. Bese ivangeli liqhamuka nekulandisa kwaMarko sahluko 4 verse 35 kuya ku 41. Inkonzo ke iqhubeka ekhasini 104 sigaba 1. Ngosebenani akathunyiswe uNkulunkulu osezulwini kube nekuthula nekuthanda kubantu. Nkosi uNkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakudumisa, sikhuleka kuwe, siyakudumisa, siyakubonga ngedumo lwakho olukhulu. uNkulunkulu somandla nababe, Nkosi indodana yentilo eyodwa Jesu Kristu, Nkosi uNkulunkulu mfana yaNkulunkulu, Nkosi indodana yeyise lesusatono temhlaba sihawukele. Wena nosusatono temhlaba sihawukele. Wena nosusatono temhlaba yemngela kuthandaza kwethu. Wena nohlethi ngasekunene saNkulunkulu yise sihawukele. Ngobe nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa Kristu kanye namoya oyingcwele lo sethu kwako konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu somandla, tinhliziyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kude lutho lufihlele wena. Geza imicabango tinhliziyo tethu ngekuphefumula kuduma wakho longcwele, kuthi sikuthande ngalokufanele, sikudumise ngalokufanele igama lakho longcwele, ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
asivumeke intono tethu sitimisela ngalokuqinisekile ekugcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngothando nangokuthula nabo bonke abantu. Sizithile. Sivumeke kanye sithi uNkulunkulu Somandla, Baba wethu osezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe ulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekhuluma nangekwenda nangekungakwenda lebekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, usende sikhona ngegama lokusha kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla, uthethelela bonke labaphendwayo ngeqiniso, asawukele asithethelele intono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise ekulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Asithandaze. uNkulunkulu umvikeli wethu, indodana yakho yathulisa tivunguvungu yaletha kuthula, yima nathi etivunguvungwini tonke tempilo, usiphe isipinzi sekuvikela labo labatithoba basebungotini, kude bonke bakwati wena njengemthemba nesiphephelo sabo ngaye Jesu Kristu Inkosi yethu, lo ilabusa kanye nawe namoya ingcwele, uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sivusela abazalwane egameni lemfethu Jesu. Sifundo sekuqala sibhalwe encwadzini yekuqala yaSamuel, sahluko 17 siqala uverse 32. Davide wathi kuSawula, akubete lophelelwa ngemandla ngenxa lomfilisti, ingceku yakho itabuya iyekulwa naye. Sawula waphendula wathi, ungeke ukhone kuyakulwa nalomfilisti, ngobe wena usengumfana nje, kanti yena uyingwazi yekutalwa. Kodwa Davide wakhuluma kuSawula wathi, ingceku yakho beluse timvu teyise, kwathi nakuqhamuka ubezi noma libhele lithatha lenye imvu emhlambini, ngalisukela ngalilandzela ngalishaya ngalikhipha lemvu emlonyeni walo, lathi ngalithi liguqukela kimi ngalibamba ngesilevu salo ngalidlabudlabula ngalibulala. Ingcebo yakho yabulala libhubesi nelibhele, nalomfilisti longakasoki utawufanana nato letilwane, ngobe uwabite insaya emabutho aNkulunkulu lophilako. Lo smarte lo wangephula esidladleni selibhubesi nasezidladleni selibhele, utamkhulula nasesandleni salomfilisti. Sawula wakhuluma kuDavide wathi, hamba, shangathi simakathe angaba nawe. Ngakho Sawula wabese wembathisa Davide ngetembatho takhe, wamfaka imbanditshe yelithusi enhloko, wamembathisa nelibhantshi lensimbi lembi. Davide wabophela inkemba yakhe kule ngubo yakhe, uyabe sewetama kuhamba ngobe abengakayedayeli. Davide wakhuluma kuSawula wathi, ngiyehluleka ukuhamba ngifake letimpahla angikadayeli. Wase uyatikhumula, wase uthatha induku yakhe ngesandla, waphetha ematshe lashelelabo abasihlanu emfuleni, wawafaka esikhwameni sakhe sekwelusa labesiphethe, waqonza kuye lomfilisti aphethe isidubulelo sakhe. Lomfilisti abe Solomoni asonzela kancane kuDavide, nalindodza leyayiphethe lihawu ihamba embi kwalomfilisti. Wabuka Davide wambona ukuthi usengumfana,
abomvana amhle wametzelela wathi kuDavide, ngiyinja yini uthi ungeta kimi uphethe tindvuku? Lo Mfilisti wacalekisa Davide ngabonkulunkulu bakhe wathi, buya lapha kimi, sithungu sakho ngitakusinika tinyoni telizulu netilwane tesiganga. Davide wakhuluma kulo Mfilisti wathi, wena utakimi uphethe inkemba nelijozi nesikhali, kodwa mine ngitakuwe ngelibito lasemakade wetimbi uNkulunkulu wemabutho aka-Israyeli, wona lawo mabutho bewabita insayela. Namhla simakade utakunikela esandleni sami, ngitakushaya ngikulahle phasi, ngihumbule inhloko yakho esidundini sakho. Lamhla tithumbu temaFilisti ngitakutinika tinyoni telizulu kanye netilwane tesiganga, kuze umhlaba wonke wathi ukuthi ukhona uNkulunkulu ka-Israyeli, nekuthi bonke abantu lababuthene lapha bathi ukuthi simakade akasenzisi ngenkemba nangesikhali, ngobe impi ngeyasimakade, nguye lotalinikela nonke etandleni tethu. Kwathi lo Mfilisti asasonzela uthe ugadla kuDavide, Davide washesha wagijima waconza emgceni wempi aconze kulo Mfilisti. Davide wafaka isandla esikhwameni sakhe wakhipha litshe wadubulela, washaya lo Mfilisti equlu ebundini. Lelitshe langena ebundini laGoliathi lafahlata lukhakhayi, walahleka phasi emhlabathini ngebuso. Livi lenkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Lihubo lalomhla lihubo number 9, siqala kuverse 9 kuya ku-20. Simakade kusiphephelo sebantu labaqinzetelwe, uyinqaba ngetikhathi tekweswela, labati ligama lakho bayakwethembela kuwe, ngobe wena simakade awubafulatheli labakufunako. Dumisani simakade lohlala eSiyoni, tshelani tive ngetendo takhe. Yena menaneli kulabachitha ingati, uyabakhumbula labahluphekile, akakukhohlwa ukhala kwalabasehluphekeni. Ngihawukele simakade, bona kuhlupheka kwami lengikubangelwe titsatami, nguwe longephula emasango ekufa, kude ngilandzele ngalo lonke luthumo lwakho emasangweni elidolobha laseSiyoni. Ngijabulele kungikhulula kwakho, emahedeni asawolokoshele emgodini labeombile, asabanjwe emgibeni lolwethiwe ngawo. Simakade sewutibonakalisile, wakhipha isigqebo sakhe, lababi babanjwa ngumsebenzi wetandla tabo, lababi baya ekufeni, yebo bonke labafulathela uNkulunkulu. Kodwa labanzinzabo bangeke bakhohlakale phakathe naphakathe. Lithemba lalabahluphekabo lingeke linyamalale siphelane. Vuka simakade, ungavumi ukuthi umuntu akwethelele, betive abehlulelwe embi kwakho, bene bakwesabe simakade, kude bathi kuthi babanu nje. Akuthunyiswise moya lo ngale, njengoba kunjalo
isahluko sesithupha sicala evesini lekuqala. Njengoba sibambisene naNkulunkulu emsebenzini wakhe, siyanincenga sithi yemkelani umsa waNkulunkulu ningawendi lide, ngoba uthi ngikuvile ngesikhathi lesifanele ngakusita ngelanga lensinziso. Lalelani la, sikhathi lesifanele ngiso lesi, lilanga lensinziso ngilo lona leli. Kude lesimbeke sikhubekiso endleleni, kude kube liphutha lelitholakala emsebenzini wethu. Esikhundleni salokho, konke lesikwendako sikwenda sikhombisa ukuthi sitisebenti taNkulunkulu ngekuthi konke sikumele ngekuqinisela lokukhulu ekuhlushweni nasekulukhunini nasekugongonyekeni nasekushayweni nasekufakweni ejele nasekuphitsiphitsini nasekukhandlekeni nasekuqwasheni nasekulaleni ngendlala nangekuhlanteka nangelwati nangekubeketela nangemusa nangemoya longcwele nangeluthando lolujulile nangelivi leqiniso nangemandla kaNkulunkulu. Konke lokhu tikhali tethu tekulunga lesikuphethe ngesandla sangasekudla nangesandla sangasenxele. Siyathunyiswa, sihalatiswe, siyasolwa, sibongwe, sithathwa njengabakhohlisi, kanti sibeliqiniso, asinakwa, kodwa satiwa kakhulu, shangathi siyafa, kodwa siyaphila, siyajeziswa, kodwa asigwetshwa inthambo, siviswa buhlungu, kodwa sithokota njalo njalo, sipuyile, kodwa banyenti lesibanjengisako, asinalutho, kodwa sinabo bonke. Sikhuluma kini nine baseKorinte, inhliziyo yethu ivulekele kini, bude lesinigodlele kona thine, kodwa ngini leni sivalele inhliziyo tenu. Nyalo-ke sengikhuluma njengeyise akhuluma kubantwana bakhe, ngithi nani-ke vulani inhliziyo tenu. Livi lenkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Siyawusukuma sonke sisho ingoma ye-15 Luthumo Nengatimulo ekhasini 354. Luthumo Nengatimulo. Luthumo Nengatimulo nemandla ngekwakho ngalokufanele Nkosi Nkulunkulu wethu, ngoba konke kwadalwa nguwe kwenteka ngenthando yakho. Luthumo Nengatimulo nemandla ngekwakho ngalokufanele vana leyahlatshwa, ngoba ngengati yakho wahlawulela abantu uNkulunkulu la bavela emindenini nasetilimeni
aseweleleni ngensheya kwelwandle. Basuka basishiya isicumbi sebantu bahamba ngalesikebhe la bekuso. Bekunaletinye tikebhe letihambisana nalesabo. Kwesuka lesikhulu sivunguvungu magagasi angena esikebheni athi mate acishe asigcwalisa. Jesu abe ngemuva esikebheni aqamele emcamelweni alele. Bambuza bathi, Nkosi, walala nje sifa. Wavuka wekuta lomoya wathi kulo lwandle, thula uthi nya. Umoya wakhawula khona lapho, wathula wathi nya. Wathi kubafundzi, nesabani kodwa? Nendiwa yini lokuthi nibede kukholwa? Befikelwa kwesaba lokukhulu, kwabamnona loyo wabuta lomunye athi, kanti ngibani lona? Wekuta umoya, ngisho nelwandle kumlalele. Nalele evangeli la Kristu. Abome Kristu Nkosi yethu. Siyakusho lamhla sivumo sekholo sembhabhatiso lesitholakala ekhasini 59 enkonzweni yakusihlwa. Ekhasini 59 enkonzweni yakusihlwa. Ngiyakholwa ngethembela kuNkulunkulu Yise lo wadala umhlaba. Ngiyakholwa ngethembela kuyo indodana yakhe Jesu Kristu leya hlengabantu. Ngiyakholwa ngethembela kuye moya wakhe longcwele lonike impilo kubantu baNkulunkulu. Ngiyakholwa ngethembela kuNkulunkulu munye, uYise neNdodana namoya longcwele. Amen. Namhla-ke bathandekako sitawubuka indzaba levela etifundweni talomuhla lesitifundzile kuSamuela wekucala sahluko 17 verse 32 kuya ku verse 49. Bese sesiphinde sesibuka lokuvetwa lihubo number 9 lona lesifunze kusukela ku verse 9 kuya ku 20. Siphinde sibuke lokukhulunywa sifundo sesibili sahluko sesibili noma ngifuna ukuthi baseKorinte besibili sahluko sesithupha sicale ku verse 1 kuya ku 13. Sigcine ngelivangeli lesisanda kulifundza lelibuya ku Marko sahluko 4 kusukela ku verse 35. Letifundo ke bathandekako talomuhla tifundo lesitidayele tifundo lesitatiwo futhi tifundo lesicabangako ngato imihla nemalanga. Lapho uNkulunkulu asikhumbuta khona ukuthi nangabe sinaye kude lokungaseyisa. Nangabe nje sina uNkulunkulu kude lokungaseyisa. Kepha yethine siyalibala imihla nemalanga ukuthi sina uNkulunkulu sivumele tonke tinhlobonhlobo tetintfo letikhona la emhlabeni tiseyise. Kungaba kugula, kungaba tithwaga, kungaba kucinzeteleka eveni. Konke nje sikuvumele ngalokuthi
wamela Sathane lofike afake kwesaba lokukhulu. Lokho-ke siyakubona lesifundweni sekuqala lapho emabutho aka-Israyeli siwathola asimbatheka emile uGoliathi emele ukuthi awachaphathe awethuke awene konke lafuna kwena wona ngoba vele uyathi ukuthi unesandla lesingetulu kwabo nawo asaze futhi asabalandzeli baGoliathi esifuneni sokuthi alwe naye ayasho ukuthi lo muntu lona uyingoti umuntu lona kwenetino letinsite kuze ukuthi bantwana baka-Israyeli bahlale besaba. Kodwa-ke lo mcoka ngilokule ngikusho ukuthi nasina uNkulunkulu kude longaseyisa lekufuneka ukuthi nje sikunake ngiloko ukuthi nasina uNkulunkulu kude longaseyisa ngoba nasihlethi uNkulunkulu tonke timo tethu tisihambela kahle, tonke timo tethu tisimela kahle. Uyabheka kahle lokho uNkulunkulu nakasisendela lenkonzo le yaDavide uthi nakakhuluma lona lo Goliathi uthi mina ngiyakuchofota tinyoni tikudle namhla. Uthi-ke Davide wena utakini ngebuqili bakho, utakini ngekuthi wena usikonka, utakini kuthi wena unako konke lokuphathelene nembi. Kepha mine ngita njengebigama laNkulunkulu waka-Israyeli longeyiswa, lo Nkulunkulu lomile, lo Nkulunkulu lodalile. Uthi nje mine ngima njengaye. Uthi-ke nami ngisho kona lokho kokuthi akunaba nguwe wedwa kepha nabo bonke abalandeli bakho impi yemaFilisti itawuba kudla kwetinyoni ezulu. Siyakwazi-ke lokho ukuthi wagada kanye Davide sithwaga sashaya phansi. Nathi-ke bathandekako masikuKristu sitha ngeke sititholele i-field day lakithi. Kepha thine ngithi lesitawuhlala sincoba njalo ngobe njengekusho kwelivwi lenkosi njengalobe sengike ngasho emamingishaneni lamanye amabili lendlile kokuthi umpostoli Pawula ukhuluma nalelibandla laseKorinte uthi lamuhla akasho khashane uthi lamuhla ngilelanga lensinziso uthi lamuhla this is our appointment with the Lord. Noma ngilelanga la uNkulunkulu afuna ukuthi umhlaba wathi ukuthi thine sibantwana bakhe. Nawe nje uhlethi lapho mhlambe kuningi lokweyisako kepha lamuhla lilanga lekumele ukuthi konke lokweyisako kwathi ukuthi lilanga lensinziso yakho namhlanje uyaphuma kulesimo sekucinzeteleka ungena kulesimo sekubanga umnqobi ngaKristu Jesu lo wasifela. Ngoba masina Jesu bazalwane sinabo bonke nalo lwandle namhlanje siyabona liyabinza ngekuthi Jesu ukhona ngoba uNkulunkulu ubinzisa imimoya etimpilweni tethu, ubinzisa ukukhathaleka etimpilweni tethu, uletha ukuthula lokwenza kuconza konke. Kudingeka nje thine selesiqiniseko ukuthi ukhona futhi singagcini-ke ngalokho sikukhona sikhumbule ukuthi siyamkholwa ngoba labanye bazalwane sithandaza nabo kepha solokuthathane uyabadeka nje njengebhola ubendisa konke lakakuthandzako ngoba bakhohliwe ngokuthi banabani, bakhohliwe nekuthi babekwe luphawu lwabani. Manje-ke bathandekako thine njengebantwana bakaNkulunkulu asethelelwa timo, aseyiswa imibuso, aseyiswa noma ngayini etholakalayo kepha siyakhona ukuthi
phela thine sonke lesingaphasi kwalo kodwa siyazi ukuthi ngaNkulunkulu konke lokho uyehluleka ngoba uNkulunkulu wemusa. Bathandekako ngifisa ukuthi ngithathe lamavi abembalwa leShon Paula lenda ukuthi sikhumbule lokuthi sibubani uthi umpostoli Paula uthi thina asinakwa kodwa sadiwa kakhulu. Inkosi sibusise uthi shangathi siyafa kodwa siyaphila, uthi siyajeziswa kodwa asigwetshwa intamo, uthi siviswa ubuhlungu kodwa sithokota njalo, uthi sibonakala sikhuyile kepha abanyenti bantu lesibanjengisile, uthi asinalutho kodwa sinako konke. Nasengiphetha ke bazalwane ngiphetha ngalo mhlabeleli lesimukile namhla lo number 9 lapho akhuluma nathi khona yena lo Davide lo ngcobele siphaka lesimgoliyade. Uthi Davide simakathe seyibonakalisile wakhipha isigwebo sakhe, uthi labaphi babanjwe ngumsebenzi wetandla labo. Bathandekako lengifisa ukwedlulisa namhlanje ukuthi nangabe sinaJesu lesimantiko, nangabe sinebufakazi kaNkulunkulu empilweni tethu lesibatiko nalabelile, kumele ukuthi siphakamise kuze ukuthi sitawujaba singasiphakamisi sitha bazalwane, noma ngabe sitha ngesifo noma ngabe sitha ngemandla lathiteni, kepha singasiphakamisi sitha siphakamise Jesu lo inkosi nemsinzisi. Sisho njalo ke bathandekako sithi ngaJesu sine siyanqoba nekunqoba ngoba Jesu wasithanda futhi wasithanda impela. Siyabonga bathandekako ukuthi uNkulunkulu ungakithi futhi utawuqhubeka nakithi egameni lomfowethu Jesu. Amen. Asithandaze. Siyabonga singothando lwakho lolume phakathi nemisebenzi yakho lemangalisako lithi thine bantu uphethe emandla etikwe moya nemakakasi sono nekufa sephule kuto tonke tinkinga nekukhathateka, usibuyise kuthi singene ekuphileni kwaphakathe. Nkosi ngemsa wakho yiva kuthandaza kwethu. Nkulunkulu wensindiso yethu usingenisile elangeni lensindiso nekuvuswa kwaJesu Kristu inkosi yethu. Sekela bonke bashumayeli belivi lakho bese uyakhweshisa konke lokuvimba uviwa kwalelivi lakho lisashunyayelwa yenda nekuhlushwa, yenda kuthi umsa wakho umenyetelwe kubo bonke umadima kuzabalazwa nekuhlushwa, usithuthutele ngempilo yalabangcwele labendlulile emhlabeni, kuthi sibone ukuceba kwethu ngobe siphila noma ngabe sihlaselwa tinhlangothi tonke, ngobe naKristu kusho bona kuthi sinako konke. Nkosi ngemsa wakho yiva imithandazo yethu. Babelo sezulwini vula tinhliziyo tethu singemaKristu ikakhulu emakhaya kanye nasemkhatsini wabomakhelwane, yenda lothando lubebede kutendisa kukhuluma kube leqiniso nekubeketela kungapheli. Asitincome kubo konke ngenjabulo yalabatiwa lothando lwaNkulunkulu labangenalo lihlazo lekusitana nenkosi. Nkosi ngemsa wakho yiva kuthandaza kwethu. Nkosi yekwati konke
busisa bonke bososayensi nabochwephesha labacwaninga indalo yakho, hani bafunzi nebafundisi bonjingalwati nalabacwaningako ingoboto basembulelwa timfihlo tendalo yakho, nekutsi batitfole embi kobukhosi bakho, kude kutsi ngato tonke ikhatsate iphatsiswe wena, uphakanyiswe njengaNkulunkulu longuye nalongumgwebi. Nkosi ngemsa wakho, yiva kuthandaza kwethu. Nkosi Somandla, busa lomhlaba ngemandla, hani kutsi tisebenti tembuso tibe nekuhlonipha nekubeka embili imvelo nalokudalwe nguwe. Uma besisebentisa emagunya nemandla labanikwe wona nguwe, bene kutsi bakwene loku ngekwemhambo nenchubo nenzambo yakho lenhle, hhayi ngenkohlakalo nesono lekufanele bakwe kude kusitakale bonke bantfu. Nkosi ngemsa wakho, yiva kuthandaza kwethu. Babelo nesihawu uyasibona nasibhubha, ubese usibeka eceleni kwesaba kwethu sethembe, bese ubeka eceleni kwesaba kwethu sethembe wena ngenxa ya Kristu. Le ngengati yakhe sesemukele kuthula kwemiphefumulo yethu lekhathatekile, ungayali imithandazo yethu ngenxa yokungakholwa kwethu, kepha sifundise ukuthi sikwethembe ngalokuphelele, siphendukelwa nguwe nekuthula kwakho ngalabo labasekudzingeni. Nkosi ngemusa wakho, yiva imithandazo yethu. Nkosi lengcwele, sihlanganyela nawo onke amadodana kaNkulunkulu, simemetela intokoto njengobe naKristu asipha ingati yakhe luqobo kanye nemtimba wakhe esidlweni senkosi. Sende singangabanti, kepha sikwethembe ngalokucacile kutsi wena lowadala umhlaba nako konke lokuwo, wathi kangcono kutsi kufanele ube semkhatsini wethu nekutsi usithethelele sikuleli sakramente. Nkosi ngemsa wakho, yiva kuthandaza kwethu. Sibhekele ukuba nome ngabe yini nanome ngayini le besipite kuthi sicele kuwe ngenxa ya Jesu Kristu indodana yakho inkosi yethu, lobusa kanye nana moya oyingcwele neNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sinekeke kwethu kusedlulile ekufeni sangena ekuphileni ngoba sithanda abazalwane, longamthandi umzalwane wakhe usebopheleleke ekufeni. Kuthula kwenkosi yakubena ngezikhathi tonke. Akwazi. Sisekhasini 116 esigabeni 48 selulatanda sibonga umnikelo lokhona nemnikelo losovele uhambile waya ebhange. Nangithandaza ngithi ngithomboke kuphila konke lizulu lemhlaba kume kwakho, usinike ukubusa ngethuba konke. Yamukela thithelo temsebenzi yethu lesinikela ngothando egameni la Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen.
njalo nini nanini. Siyabonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke. Ngaye Jesu Kristu indvodana yakho leyodwa inkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni, wasenda ngemfanekiso wakho luqobo. Ngaye wasisinzisa ebudilini besono nawunikela kube adala njengomuntu, afe esiphambanweni, abuye avuke ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha sababantu bakho nawumhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezolweni. Ngaye wathumela moya wakho longcwele lophilisako. Nyalo-ke siyakubonga ngoba namhlanje ilanga lekuqala evikini losiphinda ngalo ukuthi sikubonge ngokuvuka kwendodana yakho lokungako kusona sancotshwa lithemba lethu lafuswa. Ngako-ke sesihlangene netingilosi netikhulutato nelibandla lonke lasezulwini sibabata wena sincoba bukhulu nelithumo lwakho siyakuthumisa nyalo nanini sithi
siphe ukuthi sithi siphindele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu ngelithumo lenqoba kobuso wakhe sikhule insuku zonke ekufananeni naye Yesu ubathathu libandla lonke elisemhlabeni nelisezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye manda kwalo ngcwele netikhathi tonke yalona njengaloko Kristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi Baba wethu losezulwini olingcweliswe ligama lakho umbuso wakho awuke izithandwa kwethu emhlabeni bathandzekayo enkosini lenze besivumelwano lesibukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengati ya Jesu Kristu na nesinkwa lesihlephulako asiyo yini inhlanganyelo yomtimba wa Kristu na Msindisi wemhlaba siphe ukuthula kwakho nekutithoba lokukhulu sikhulela kanye kanye sithi osile nesihawu asonzeleke itafula lakho sithemba mnunga kwethu kepha sithemba sawo sakho lesikhulu asifanele nekwethu nephutha ukuthula ngaphansi kwalo tafula lakho kodwa wena inkosi lokuma kwawo ukuhawela njalo ngakho-ke siphe enkosi nesihawu Kuwesihle ngalokufanele inyama yenkotsane yakho lethathelako Jesu Kristu sinatse ingadi yakhe kude lihlale kuyena ikithi kude kube nina nini. Amen. Nkosi. Nkosi. Asesibhekele udlula uNkulunkulu lelisusato lotelive babusisiwe bonke lababitiwe babitelwa embusweni wakhe yena lohamba nathi abe nathi kuto tonke tivunguvungu siyambonga siyamdumisa nokuthi sihlanganyele ndzawonye sitomukela umtimba nengati yakhe ngakho-ke sisonzelane bazalwane sitomukela umtimba nengati yenkosi yethu Jesu Kristu lwanikelwa ngenxa yethu simhlele etinhlitiyweni tethu nekumbonga nangekumdumisa.
Yesu umalusi wetu, sitembela kuwe. Wena ungumbusi wetu, singabantu bakho. Wasifuna silahleka, weza unamusa. Wasihlanza wasongela emhlambini wakho. Siyabonga umusa wakho, osiphethe ngawo. Onke amathalo ethu wawathwala wena. Imizimba ingeyakho, sokukhonza ngayo. Singezakho nenhliziyo, sokuthanda ngazo. Zokizona sasishiya, sizwe izwi lakho. Singengabe ukuhlushwa, senze intando yakho. Hlala ngithi usisize lapha emhlabeni. Ekufeni usongele kuwe ezulwini. Bongeni isimakathe ngobe anemosa. Bongeni isimakathe ngobe anemosa. Asithandaze, simakathe uNkulunkulu likaNdamandla konke. Siyabonga ngoba ngale mhlangano lethu ngcwele usondlile nemkhiphane ngade nkotsana yakho umsindisi wethu uJesu Kristu. Nawe sigcina nemsa wakho emkhipheni wayo nkotsana yakho lehlangana nabo bonke labakholwayo. Sisike babo besibekele njengamakholwa laphilayo kulo budlelwano lobungcwele. Nokuthi sikhule emthandweni, ekulaleleni nasekwenteni inthambo yakho. Sikhumbule njalo Nkosi kuto tonke timvunguvungu lesenza kinto ukuthi wena ukhona. Kufanele sihlale kuwe, kufanele sihambe nawe, kufanele sikhale kuwe, kufanele sibheke kuwe ngoba wena uyawuthembeka kithi, usisinzise, usinqobise. Ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu, lokhona abusa kanye nawe namalo engcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Asithandaze. Babe bikaNdamandla, sithinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu, ube singumhlatshelo lophilako. Sithumele kuwena emandla moya wakho longcwele, sihambe sisebenzele ukuthumona kuNkosi bakho. Uthula-ke kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke, akutigcine tinhliziyo tethu nemicabango yethu. Simathi simthande uNkulunkulu kanye naye iNkodzana yakhe Jesu Kristu iNkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla, uyise neNdodzana namalo igcwele asibe kithi njalo. Asithi awe siyakudumisa. Amen.
nenkonzo siyazi bazalwane ukuthi siphila esikhathini letimatima lalapho solo sibhekene nemikhuhlane we-COVID-19 la sesivele satshelwa khona ukuthi asibheke igagasi lesithathu lelibide ukuthi uhulumende bese sokushicilela uguqulo wabo lithetho ngandlela thile sesiyazi bazalwane ukuthi kulamaviki lamabili leli naleli litako tinkonzo tethu sitawuba nayinye kuphela enkonzweni esontweni siyethemba ukuthi bazalwane badala bangakhona ukuphumelela kuleyo nkonzo lengena ngemicimbi yemfica batawukwenza isiqiniseko sokuthi bayalalela noma bayamukela-ke tinkonzo lesifaka ku-inthanethi kude kugcina nabo batokuqhubeka bamkhonde uNkulunkulu lalapho bakhona khona. Siyakuthanda-ke futhi bazalwane nokuthi nasemagatsheni lamanye singavela nangakhona kuyokungenela tinkonzo nabe kungisedutane nalapho sihlala khona sitokunciphisa lamathuba yokuthi sihambe tindlela letinze sihamba emkhathini webantu kude sisite ukubambisana ekuthenini sinqobe leli gciwane siqhubeke sithandaze bazalwane siqhubeke futhi sidle kahle simethembe uNkulunkulu ukuthi utawusisita asiphumelelise. Sesiyayiphetha-ke bazalwane inkonzo yethu niqhubeke kube neliviki lelihle. Amen. Asambeni ngelithando